Dozvolite jedno intimno osjećanje da saopštim. Uvek se prijatno osjećam kada sam u društvu sa umetničkim darovima naše uvažene sugrađanke, pesnikinje i slikarke Maje Familić. Prosto, Gradska biblioteka je večeras počastvovana njenim nastupom. Drago nam je što je ona ovom svojom zbirkom i ovim darovima napravila na neki način most, kulturni most između velikog indijskog naroda i naše srpske kulture. Moram da naglasim, iako sam knjigu tek večeras video prilikom ove promocije, da njen značaj prepoznajem pre svega u tome što Maja Familić se i ovom zbirkom zaputila stazom koju je otvorio Trifun Dimić. Zbog toga što je ovom zbirkom Maja Familić pokazala da je dostojni potomak svojih slavnih predaka Familića iz lepog sremskog sela Morovića i što je pokazala i dokazala i svedoči i ovom knjigom o nečemu što je obeležilo i celokupnu istoriju ljudske civilizacije i zajednice, a to je borba dobra i zla. Maja je ovom knjigom progovorila o jednom velikom zlu i kao da nas opominje da ono ne sme da se ponovi. U pitanju je naravno holokaust i stradanje, kako smo čuli, stotinak dičnih predstavnika tog velikog prezimena Familić. Otuda verujem, i ova zbirka je nagoveštaj, ali moram da pomenem i njene darove možda u slikarstvu, jer vidite, te kompozicije koje smo videli, a koje svedoče o holokaustu omeđeno i tim najvećim stratištima i logorima smrti, kao što su i Jasenovac i Auschwitz. Čuli smo da je Majina familija stradala u Jasenovcu, jer jednog kobnog, letnjeg, lepog, sunčanog dana. Ali vidite da priroda ne može da odredi i naša ljudska ponašanja. U svakom slučaju verujem da je ovo velika testamentarna knjiga Maje Familić, zato što nas opominje da nikad ne znamo kada se ljudsko zlo može ponoviti, ali njena knjiga je opomena svima nama da upravo treba da se radujemo životu, jer ti prizori i pesničke slike, okupljene u ovoj najnovijoj zbirci, sa vešto ukomponovanim slikarskim umećem Maje Familić, prosto koliko god su za zločeste opomena, za sve nas su bili istinski umetnički doživljaj i zato ja kažem da se uvek osjećam prijatno u društvu umetničkih darova moje uvažene sugrađanke Maje Familić. Drago mi je što sam i učestvovao u donošenju odluke da se ova njena knjiga i objavi i pojavi.